Water quality complaints raises question over Langso water factory. A media person has alleged that she found dirty discolored material in Langso packaged drinking water while boiling it. The water is manufactured by Lijang Enterprise at Rong Chiklam. After she complained to the owner Raidang Qatar, she alleged that he initially denied the issue and later offered money to stop her from publishing the matter. She refused and approached the Karbianglong Autonomous Council's taxation department. The department inspected the factory the next day and, according to the complainants, found no NOC. The owner subsequently visited the department and applied for an NOC. The incident raises a serious question: how could the factory reportedly operate for around a year without the required NOC, and what action should authorities take against such violations? Authorities are also expected to verify the factory FSSAI license and water quality complaints. The allegations are yet to be independently established and the owner response is awaited. Langso de la langso pu akimi factory lang akimi lang factory factory lang langso po lang ke achu ning ten lo jun angko alang bang purify pameka kali non sadang ko akite nak lang an akite to ko na pa sana kite to aning lang pang ko ingit lam de tiang ko non kipasulo de laki langso la langso ala ke alang le jun setame ingit lam engke saladang ko setame asabang keng tip su plumbo xiditi langke jong se mesen purify pa makeup lo mineral lang lo tangte langke sata erinji lameu erin mane ki lameu khilabi ke klara jar ke ran iksi point ke la ke ter ba ke athak si ding lang pang tuju la puson ta lang jor munitung bang ko anone ningkani siso selo lo so langso lang ko lang ke ningkani sita so selo je ratum supply bom lo mineral lang to setame hapu ke ratum ke thang chini ni pin se jun bom lo la puson lang ke ter ta munit phan pa jun pa ha la ke ni lim thang masik ke chodang lang lo de langso lang lo jun ve a dak dokan pi bok het pamasi dak pen enjoy ke man anam lok ti tieng ke la so la aprang ni dokan chi bibom hota mene delivery boy panta pudun lo lang mimi pu anta la tum thang patoite alang paso epen sa po jok chai de pi hula hai ang pip suplung pen ki iksip ke la ka keter la ke purify pa meka ke de lo mate alang tum ki jok nang ji adawai ason mun chok te ta hai po la si lang bom la jun bom la jo teklong lo bo jo hula hai ka keter lu jo iksip at inke ates tu ke la hala ke keter ke jo hala hai liri ya tu son he anta me la ki champa meka si kas ke danga phule le keter po ta kali lo la ke jo hai ki liri keter po lo lang so la raidang ka thar la ayam phuge raidang ka thar pusi ichini pon la sila puson lang keter munir phan ka pajun ge di la ke poison juhu hala hai ke keter lo ke hala hai keter lo ke jo keter jo liri an pin jo asan si jun bom lo pai ve ong si dak dokan te bok he pamasika kita joy ke dim si anam lok la sitami achu ning penon la so lang ke chomar long dor bang ke cheng ko 35 vet ni wholesale price pen bom ki hala sur tami moni tum complain pi ki juna tunta jo la puson ke ki jora son protang te aki me ki chok aki klar aki me bus tu si jora ji ra panchung thina ni jo